debi na se wo pesa wo de bwa o man yi se wo kunu so ma wonya e ma wa be mu mo shi ama mi ebu esi edu mera foi sabre party minim se wa relax ya wo twen me onya te se nwom no e ka gusa na me no ye ba be bon komo ene de mera ho ankasa me kra era ho ensem wa etwagu social media nyina kire sesezia Ghana anase wiase enioma boni sisi obonefo na sore na wo se nipa wa mo ani ana ho asomesi obesew medin ye fra me ma me ebo situ sabre ya ba di na wiso hu se na ye betwetwe nkomo nsem bebre na ye ba beka na me pese won so beje etwa na me no ye monkomo ewo dwumadi a yato ne din ye monkomo iso ye ba a wonim se eye mansem enioma ma fem enioma ehihye ma enioma editia ma enioma ma ya enye nyina ye kan ewa ha na se manya nsem de ana ese hu se kosua me ma boboa no e me ma so ya de na nya ebe twaje ma entini nyina na je se obi kan ye kan wom ma ni nyina ye pepepe ene nyame adom me wakukudam miensa e wa ha mo na menemu e betwetwe nkomo no so for mama Jean no nam kwa so enche kura obeba bidru ha na sesia so for mama wisua e de obehwe na afro punk ya waka ye bra na kwa me nkroma ne kaka ekunum ne ade wa around no ene me hu ni ti kwa wo kwa apenam se da bi trimi we ordinary person bi entimi nyenye ni yesi agiso nipa no yodifo a wo yetitini timi hu na nima na metie mu French ni be kasa voila eyo no a so mama wusu ya na waje ne ponko tenten wa apa mu boy ene ebronyen ene January fasting aye nyina ye no kakra 14 days ne binum koye ebi ko 21 days ne ade ono wa ko ni nyina awie kura mu asade February mu o say this year the waje ne mankasa so mama wusu ya wa hanom ansa na Abigail Anankofi Mrs. Eneni ko eje ni mu kakra se omra no makeka na ho hye na o mecheche no na gawe nimdie pa o wa aya ni ku ma ne kwa no de apie no media meka ma no so nsi tintin meka na etimi aye fine ene Abigail Anankofi wa hanom so for mama Jean Anderson ono so bedru asisi ana afia de ni nyina ahihye so nene we mi nya bida me juma nkasa ye counseling when it comes to issues in ade I'm able to answer almost every question but obi de asem bi abam na asem na bomi pusa na we na me busa no se o mama we di empa cho nka be yi a fatu dwa na me anso metie bi e ono nkasa so obi tie bi na won hwe futu a abedwafo ene Ghana manyina ade be ma no no hwese beboa na wahu de wo be ye enti ene de yera ba bia ne ho akoka adwamu because ne ho aka adwamu na je se ne ho akire no kwan bi so wono ne story ene ye beka wo ha na ye wi a aboafo aboa yen ai abrantiri wan so agine adwa but obi kan ene enu ne 10 it was that list so waiting list eso e wo ha no ne mu ma ha ebe ye de papa pa Yenbo Nkommo a asungu so a wutie yi eye adomonline.com wo mo ene so ya sin wonim sa Adom online de but of we programs nyina ye twagu from morning dwaso nsemwa ko pem se akuma ba hi ninyina ejagu Adom online so ati and someone can say news akuku dam enioma chese konkon sahuru aye dini ade nyina ye twagu hono mo enti bit of we say wo outside Ghana na bia dwumadi a wudi na se program a wo ye no won hyeda enhwe na se won hyeda enhwe mainstream TV a na wo de ato Adom online bibia ye bia no
ube huma so kuma itimi atoyem ansa na CB men and women capsules de ya pa na se be men na wagege obe tata bone hoka bo kwa na ko nursing school wori ne wo hwe ni nyina ga iso ko Pentecost entinya botre ma no na ne o nyina asete a owie ni school na afi ada na yi na afi aya dia last minute girl ya wie school wo se ne de yem celebration se nyese ga ne de wafa baabi e na apeja empeja de a na afi ga yi be ba afi na se de akoja wo be ma bi woni ni wo ha no so akɔhye dem aba odwin so akɔdwin so obeti afi no exercise for what kwaje sibi men na gogo ani mase ani mgwaze fata kaniba we uya na de na mpagya na obegyina ho anxiety de ne ho gim se kike obeti we na de achi yes aga ne fro kra na udwane afirifo gaji bi ne mo abebe na wo so awo problem e wo be ma ho obi ho no mane ahye ne katita obi ho no problem sem bebre wo ojo so ani mo apai mienu enkasa nyentafo na abe wo yare kone kwaje dru na boa wo ojo so ani mo apai se ye mi de ye fie de entafo ye nyina adwunso ani mo apai entese busuan ni nyina ayare mo papa na de bae enti wo bia kono nkwaje CB men capsules na etimi aboa mo medin ye fa me ma me ebo asiedu obetimi afra me ma me gold ene nyame adom mesafo ma me papa bi o hanom enti dwumade ne ye de hyehye so ma me mesamo akwa baby bibi aboko de efie boko sorry boko fasting no utimi ye u break it time be dey no di break it dabi so bi o utimi ye fasting but o break aduane odidi no wa anya kura nka ye okeka ni o manyina combine the fruit nkwa na ye so of my one so obo na no some ma opai oje me ma opai oje edu enwumre kwa asani mi enwumre asani mi so ma mi pai na ekoyie o so mi share na musa akwa jino we ga musa ka se fruit pe fruit na me de fruit ko gode fruit o bango fruit me ko fruit ata mi bia ma ko de abi na ho te sen onim kasa de ebeba on e ko na kasa na beba all right abna mami o standing for bi pa cho so mami Jean ba oba pesori nefa to you ko no fatna this side so ante say de ko e na me wo mema ho fefo mienu e wo studio na bedi de o hwe nanim ate say bible say de dwa o chen David e na enwi e wo nanim say anu say wo sika so a the best thing so e jaboje say wo jaboje say be mo bi adwin so wo sika eno ni say akaba asa na mema nyina mu mema hey boy no but me dey an mo ni be ma oba bia nanti wia oja no wia ansa na nkrofa pre no shine akwa ni sika se dey nkoyi enso ne do yi too much unso oba bia oba na ne tososo a ye ba bia na okọ shine ho ena oba ena mu mienu ena ebo am chinchin fidie ansa na my headmistress mama esi papa wono enso naja producer director ono so ta echira o hwema ni omanyina etimi akoyie ena your story no eno na eba no we say get some beat na story etimi aba yera baby owo be 32 years na osinira e wa brochire America to be precise ni kunkoye course kakra wo honom na sana be ma ne be kosa abre na be ma ne nye ne ho ade na omo ye kese omo ye fiancé ba na omo cohabit omo ti together nti omo ti dan baako e na be ma no etu kwan e de koye ti na omo abobo omo ho anu nyina ma kese bre no e ya asoma be ma na ba be ye ne ho ade na ose be 2 months before be ma ne be ba no e dan now ifie na omo tim ne be ma na ne hide man nti na ne be ma ne neti na be ma ne koye ti oso wakwa adwuma ba oye corporate girl ti wakwa adwuma ba so wabre na wabetena ne mpa wadware awie na otene mpa so a osra na osi osra na nyame ni wabre no anso ne dem na ote no enti ohun ya na wafam ada ti osi ofra osra wie no na so onhye da mpentem to wan sori antopon num ti se order ti osi ofemu dai na ni ti ete ye na be ma foforo de ne ebutu no so a waro na ihia na osi efie na omutim no na ye apartment na ohun ya na be me foforo butu no so a one ne da no kwasem ni na ni tie ye because osi no nhye hwe ti na ni tie na be ma no hyemu dada
eno ne ma nani ete nani tie ne just be ma na gingam no e de na yire nti o se force ya try sen ko be nipa nanim nipa no hye mask ena nani ntokro mi enu pe no ena o de hwe ho o se nipa no so amewi ahwe enti ne just nipa no hye da ba se o ba be wia no o de ne ba beda ti o se o mo preso a ba nipa no na wa gingam ne yie enti nipa ntime ne dai ma nipa de ne ho bae ena o die America bi edo no no dwane no ko no se nipa no hwe nipa no se de o tie ya ye se ni fiera o se suspect se ni fiera na so na nipa na kata nanim enti ade a chi no eye ne din se o se hu obi a na afi o se ne hu popo sansa na ade a chi enti ade a chi na afi na ye ne din se hu onko ne ho no nkobusa no na nya ono a na se ya asem ne bi kura na nipa no na eko blow asem no o se nyame no ade ne bo ni pusanchi ontimi kan kire obi a na mu a eja oti hu a wodi abobo ya na be ma no so afi na be ma ne ba be ye ne ho ade ti o se be ye a month before be ma ne be ba no hu se wa fefuru a month be ma no be ba no ansa no hu se wa fefuru so for mami phone ena ring no ene se be ma no e baaye be ma ne baaye na just apparently no wa hu se onyem enti ansa no hu o se hu ye hu se onyem ne mu na wodwendwen hu se onye ne de na fe onyame ni me se ade na boni pusa o hu de onye ne ho ti me kura busa ne se na ka onko yi eno se nya no kwasem ni je sa ade ne fa ne tirim bebre ma eboni hu enti o se o ka che be ma ne se omma ni ntu fie ho on pese obetra no se ade no se oda ososo dai wenti mi anka no kore no amfa nkire ne ko enti be ma no high efie eye self compound e ma no kotena ho ena na busia ono na busia fo kakra be kan ne ho ofie ho enti se baby o won de feel safe but na wanyem emu ana be ma na bai ti be ma ne hia na ne ade bai ono ne hia na ne enioma nyina no na fa so dwendwen ho ano se okay awel eni on kana no ntumo no be obi kan onye din ano ye din yi na ni pe be bitnai eso na asem no ha no because no suru ti be ma ne baaye ena Bema ne ba ya o cheki ya ohun se onyem no na afi ohun se on kanche because o sis no sabre na afi na bema ne be ne ho ade on kanche na o ka kire na de na kire se bema no obegine di se obi ne be repeat na mpa and say to say honestly went me am one amane and so they keeping nyinsa ne bisi sabre no sisi ya no nyinsa ne wo ho ne ku ne twa ne ho akwa ba no sisi awawo girl no so ye kokko oye kokko nso ti akwala no wawo no akwala no so ye kokko akwala no de nyame nim ni baby o se akwala no se ono girl no bibia nkyere se enye ni ku ne ba ni ku no so de oni ne ba no edi agro pepepe na eno na America for asem Donald Trump sesi abema ne so oba be fanako omo so pepe sa omo ba be ye ni nyina mu na se so omo ye DNA test ne prove se akwala no ye ne ba na asanya ne ba we won kan wona dwon tena ha so of my mission and this na fe na ne ko ma to ne yam ne ko eja no a o ma ba bi tru ha no ena mo te message enti sesi ani ko na ba bi dru akwala no de wa wo no akwala no so ese wo no wo ba no ye kwa akoye DNA ne nso gugem amoni ku amane ese obi repi no na ne problem ne se so ka kire ne ne a be ma ne nkasa wo ba be fa na kwa e ba be alarm wo be blow nti na afi na wo be ka no kire na kire na na ebie mu so san so dwen ho se na wan kan so kura ebi kura na DNA no kura no na ebi kura na nkoye papa bia sa na nkoyi bibia edi onye den menye bi da patenne sa asembu ya bombusa questions bi wa itimi de ba oh mitimi answer questions bi about we dey abome so to hona me hwedi na mse da bi ene so for mama aye fasting ya 21 days wa she mo abreki nyansa wo so for mama so ni ku so some so start mo dey it ene how many days into it it we year fasting eno ato bo saka wani eji say aka wano everybody ene fasting ni bi ye guy o
Fast ni be a guy yo. I abna so koye ne de ono so abriki. Any idea, sister? Who's what to? Who's there? Why nyina? When you be a 1 year fasting. Maybe the tons na she. No idea. And I know na yeshe. So mommy, that's why we see her mommy fancy. Yo. Edi na oba no 1 year. Michia tiefo nyina. Tiefo Johnson. No crane asem we die emu du. Kamere beba. Na ne kan so ye akoye bibia ewo ho. Na mi de na mi hu ne se. Am say nipa no am say wafa no ho adwen ache. In the first place na eye hwan ya because eye hwan no typical ra obi dem ne koda saa no. But say ne all canon say ni fie wura no ye young ni na be depend be agro one on ni di. E be fie ho no ne ti fie no. And that's am obi di obi di agro ansa na ne kwan don. And no be no ne no wo be a rapport bi saa. We be a e betimi ama no aba ne nchen all the time. Na fenso so no me hu ni say asem we pa because nipa no adwene ne ho ache wadwene ne ho ache because anye bia no hu bibi kakra won hu say nanim na mehu ba nipadua ne betimi aye asemesi eno wo ho enti no kakra mi de metimi akakire ne say be men odo no ena sesi ono so bai wa be bi eguso ena ese akole ya eden aba aye mi de metimi akakire nti na message dade amamu amoya asofo no ya mbaka ne de be ejuma why ntimi anka from the beginning no anchire ne say ade say ena matom because say don hu say sorry kwad na adwe nyina ya basa when you be a otima when you be ogini di ba kokora etimi anka bibia anchire no e ba so mama ye hwe obi ni wa ba beda anadwo ehu nani ade echi nkrofo bebre wo fie a otimi no self contained nkrofo ena nkrofo no so won so muso nenim se wonku ni ho nko ana wo dem ho etimi dem hu ni se mfra bo ade echi a wo beti me dem ye so na se nipa no kra kata nanim no e kire se nipa ni nim se ga ni nim no mfra bonten efrifie ho ena de am se nta me kan se e betimi abase nipa kro no steady na che but oba no ye mistake o ye mistake let's so to ne pum hwe oba nko ate ya won menya chinye o wo ye oba na wote se bia ebu okra na ebu ha wo ye doctor I am a medical student obu ha wo ye nurse money crofo bebre men ra obi adwin mu nwin se omo ni nyina se de o ye sen no sa na obi aye sen ebi abobodam o ena ohun so bi ho no ma ye ni padua no e different obi tumu odu na ha bena se ogina hoyi ene no tennis of mama Jean san crofo wa koto mo ne so mo dware a ebe o hin David kra yi no o so hin David gina so ohun se yiri ayiri e dware chi ba yi no hwe mama to no say the jina hoyi credit nkwe so no so nim so funtus and then when na ma 3 wa nyina e to aka se jaba so fam me no me no pena ya hwe so and they asem ni enti hu se je se to pa mo nyina mo tete so anya to keto na se hu se to so se nsi ogu hu a me e sure se nipa no o start hwe oba no tama wo dware no when I said to the ensio gu hu enioma mienu to ensio ani nku ana oil efo ho a who said to me so especially say nufuo no I no me ebe chena ba na ye no me osra no no de fe fa hu koba no no de fe fa ha say on hwehwe tie ho na ne oyi ni socks di she di me hu ye no odware no ade ne ye ye fine this is said on two ni punu a it means already de amuni ade na no odinachi me hu na we hu no get not da ento no so koto ho no no wonderful no waka se kura betia ma se tama odware no no hye ne dem o eye niema bebre na hu na we hu enti se an beginning na wenti mi amoni kru na amane se ni se de mama me ye eye easy se oba se be me bi repiwa repi ne ukokrom ukosa obi ukohwe papa bi wo ne office ukosofo bi ho counseling uko hu o eye pani bi wo na adwuma politician bi sesi a nkrofo bebre o mo dan no wura mu se kiko
One one can say me bibi on the table na se a. Don't ni me da. And this first obi to say kokoko bremu no. It is any pana che rape wa. So for me easy say oba be pie be ba be ka say. I have been raped. Because they see an offense bibi asa no bi ate. If you kakra yenje wuni. Say ye be di watam kra asa aka. Sanity. Ebia ne say we yi ade ade say me obi krampo gina social yi afrefre say be ma menene. Ai ma me bi ode ma menene ma dey. Do say Kennedy Japan na ni agine ho ache. Na papa no mra wampe. Also anya ko be omia na toke. Ose to wanya hwe kwa ode otwa wo mia ne to ana on bo ne to keke. Kennedy Japan me feel why. What's my feel over me kwala bre na be anyi. Wa nature honhom na che honhom fi. Oh, na se ni port se ni dey cause se social media na e bia se ni ekoi. Na ko bie wa no ko ka say obi a rape wa in fact. The be kan just say atem didi e be ba wo so. O say yes akwa wo your back na wonni to. Wonni nufo. Na ka so obi a rape wa yeti ase o. But wo to wo nufo na se obi a rape wa. Wo the police ni ko be ha bo be so obaka sa dan wo chi me hwa ade. Ke bia obe so oje won nchen ya wan fa ma wonti. E na wo ya ne sa. Be di de. On to police ni obaka dan wo chi me hwa ade o he o to so. No, but just say me akro mi nya me repe bia. Enye easy. Yo, mama nko abi ho. Abigail. Yes, mommy. And then some no edu. Eye wa ka be de. Sisi a oba no nye den. Why wo hwa ahwan ya? Eye fear na. Onko ne ho no kasa wo I know what you did. Because me so ga send no test. Asa ni ukoshia kakra bi guadi. E to kakra gu. Enwo ani moje si ho na ma text am. Oh nko no to strike. No they text am mo nyina wo fie ho. Say why onye wa no de obeka say wrong message. But why ye wa so no hu ade. Mami. Me da say. Me chietie fo nyina. Asam ne edu. Na so edin so. Enye easy nipa bebre ho a ye repi o mom ntimi enka. Obi a repi da. Oh mi mo de ebi ntomi da anka. Obi anso mbo woto da. Enye sie. Omi a woto. Yenkoi. Nemom. Sena na ma of my mayor churn. Nipa na wa time na ache. Ana betimi aba ne se ebi kra no okodware obewura ho no ohu bibi egu nani so what I say ano nim so de nanim ba so a definitely ube hu se eyo no asumesi ana obentin inti edin ebe edin se be ma no mfitiase na wantimi anka nkyere no no sisi ana de age se ope ni ferry phobi obi a be ma no ferry no no de tu nanim no cheche mu chen say so kai say emebi a etwemu me ka che o say efie ha mint na ho biem na ye say ni senti ebedin ka say no why din atena ho san because say wanka no de shin chim so a because girl no say ani fear ni say so onya ka che ni ku na say ni ku na anware ni bi nipa no kra no so a wo repi no onim no na watimi a kire say akwara no kra ne papa ni anasese edin my yen say oba so be repiwa easy say obeka say wo ka say wan kan ntem no na say nka bia ko kan ntem wo feel say so be repiwa wo pia because I've been raped. Do you think say easy so oba be decipher between say assembly see here no and telling people no one no bit say let me tell people about it. Is it easy and Ghana cry say you can say you rape obi e catch obi cry sorry I wan kasa won cry nipa timi ekeka ho nsem and you true ama nipa no cry timi dwen ho am o feel say bi obeye ne ho bone bi nti no cry ma nipa pi kwan mo nka de atom ade e ha mo nti enye easy mo but no credit o catch na me mo de me anka me catch o we catch be ma no me catch o se wo do me ampa obetimi de ache me because wan sheda
One shed I say. Time ben na okan yanka. Elia na. Sisi na wona ba na oye ba be fa na kono. No credit. Who said DNA ni betimi approve no. Eno no onka nche na said the odo be ma no do no ampa. So be ma no to ebuza say. Eti so kenye DNA yi a. Nti ka be ka kire me. Ka we show David. Ka me kona be ma fufuro papa ya san so de ade a se na anima san be repeal bi. Ma wo seki. Mami kwasa for Mami Jean Anderson. Me dafo enne safe na ade we fidi ato ha no ma ye nua baby a o baby o wodi fi wa high dan o munyina high flat area no ye o de me mo area hodin girl no ye kokko eni a ba to de me mo park bi da ni omu fie ni nchen pe na enti no kro kan say onim say e bia boys na ebobo ho ni bi nso na ebeye ne sao ba o se ofri adwuma ba be ma wo be ware no ma toto mo ho ne me nyina ni ku ne koye kos kakra bi aba no ma ba be ware eti otene paso adware awi a wo sra o se ohun ya no afemu ada wa antoni pum because o no ane dan ti na na dwen kra ni so o da sa time no o se na ni ti eti na be ma bi ebutu ne so denden a wa yire no a be ma no kra de na wo inside dada because wo inside anya dem ho I just want body ni inside dada ansa na ono wo ba no nani eti preko pe no na je say o say what try ya so ni nipa na be preso nto enso nyame anim ni wantimi anya hwe be ma no so ba no de ade a hyede ni but o say nipa no so no ye kokko ten ni ti no so feel say be ye jamani fiera no o say ni honam no ye kokko ba nanim no de na wakata nipa no de mask a hye nanim nipa no pre ene one ne pre ya anya ye je se nipa no waduru akire akofo se nipa ne da ewie ya o diem nika SMP ade achi osuro ono so ntimi musafi ofo se sister bra wo na abaye ye na wo na abaye ye na ene o de hye ne ho na akakra na niku nso beba nti akakra bia niku beba no hu se wafefro no we hu se onko yi o se den yo se wadwendwendwen bebre kopem se be man de ba be man so ba woni hia na no ne je se niku no kra de on de we hu se wonyem tinani age ene ade a kopem se wo de awo ono ye kokko intine ba no so ye kokko se ne ba ne pictures nyina na akola no so se wono wo ba no na o se ohu niku no bia na ne ye machine ni nyina nkemfo papa de on hye dante ha niku wa buchi oba be fande nako America hono ba se ye omu DNA e prove say nyins akwala na ye ne ba na eno no suro no ono so nim sa akwala na nye niku no ba rape wantimi amoni ku no so amane ena asem ne akwa kosi nti o hu say on kan kire ne sisi ana se wonye den so fami jan ba chons of bremo enedi edi me da si michia yetiefo nyina ohun so ayefe pa mi hihia sa wo ba pia ayine bra kakra de be akonya nan kaka asem no edi na so ne kan de ye beka eti sanity abedi mi so ye beka ai mami me fasa akonya we so na maka kire ma say wuti compound house wuti wa wo fie kra wo hostelo baby a wo bia na wo so we are very careful ura dem petre ura dining mu pe wo pia kwa adware no trap door no ai wo de wo pie kra ka say me jiade wa hakura mpa ai me jiade wa hakura mpa Lucky main door no na fa wo na two key na edware akra na wo kwa de lock na because humra obi be sa ho a oba be wura ho ene ade a ode ekoto ene ade a wode na say kwa de hu social media ma panties ene meme wiwia wo a wo mo twitwi wo ebi wo krom a ejom window omo ton panties fresh ones no omo ton so omo ton a obi okuta ska wo the old panties bar no ama new ones me be so na ma obi kra send me video bi obi nam ayi wo come Instagram page o nkrofon nam nkrofon to kuachi na self contained houses nye efia obeka say obi kan compound house ti ade ne san moti self contained neat houses nipa no kwa no we luva no no de ne say wuram no atwe pie to wo ho no ena obi obi camera capture no another house Jesus who nim nipa na ni san wo
wo kwa wo be nyina obi betima your for guess ma wonda ma be ma jimi fo bu ba dwi ne ho ma mami wo bi ni san obi didin de alcohol ba nyina na ohwe no na wa do nipa no wona komamu I just say before obe make attempt kwa na one ne kra adadeda wona komamu wa bodwaman dada enti wona kasa se bi oye na no so fo bi o preach say hey bible so say eyi o hwe oba na do na just wa bodwaman so ene ya nyinyi ma wo ma ye was spiritual children bebre mami no kra de ne kan ye din na so wo kan eye asem ni si ya eye dindie ene obi ye repi obi a society ekura ema nipa no abemubu society ema nipa no yeso be ye ne ho bone ye hwe na anu ya ye wo ha na eye ga yi a na ye si wenya AC ye si wa committee suicide eku ne ho sisi a waku ne ho ampa waku ne ho sa ye ti ye oh because guy no what try times what why this our program eye ya ba tu be ku ho sanka wan kan kire obi na nka hye ne ho anka bai na onum ni nuro na onam ho kakra na so wanya akokan ne ho kokan obi wo badwama enya wona enti eye din edu baby a nipa ne ma nipa ye bone nipa ne ma nipa ntumi nka no kore nipa ne ma nipa tumi kokan kore be ka se wo ohuhu ni obua wo sheda akose so ne hwe na do chi no command ana woni say this time trend bi e ba kra de say oba akra de nya ate say osofo bi kra ne wada ye musamu say osofo no na je ba ya na say prekope ne e be ka say wo na wakose trap oba ifo be so go dum ni ministry we be ifo na say wakose you see eye sofo no now so people are working with obsessions when you been up any pardon in other day then girls should be careful, ladies we should be careful, and they no correct even the way you play with men around you. Send your show and tie dear one mema hobby or ha oh no ni dia oh chale would none sunny nam nipa ni weni so na jono one fan sunny now so that's what shut at the end to the pan hit and say wo any abna mod musuban ya no no montade a montade say I hinti duantade nko a monyai adia no hu ebo hodeda nti uye dian ya udi bibi kata so na onu e ba ti shatade you sinti duane de beba me be ene de o say ye fine na so hwe okohwe echi but wa sorry unya kan ya pe ayi me ba shine ehwa o say ash wa found dada wa found dada wana kume mami intika wa banu adie ni si ya na wo se konya akukuduro naka obo be mana manie mami let's be real sanse mu amoka mami sanka wa do wo ho a wo dia who can what ought to be but the thing is that let's be real easy enya no be rape wo da DNA abemu no but nipa bebra ye rape omu nyina DNA test abemu no DNA test abemu no se no no ni se DNA beba afa na oba be ka kire be man say sabi ye rape mi ana se se no dey to anu dey straight rejection bang not their tools so but we can nyina mo ma yen kan bibi wa ye musa wo next week me invite mema mema he e no ba be ka kire so bi e repeat no be ware so one ne we ware omo ware wie ya na be ka kire me say ko bi e repeat wa nipa na be ka say because mema bebere kra say they don't even want to think about out of 100 10 out of 100 obema akoye test enye issue mamu ya Ghana hapa na sebi enye issue mamu mon kan yi o na go for yen starting keka na be di de any shan akwa say oh omo de omo nso so omo nyina so omo nware enti omo je na any serious relationship bia but omo say honestly emo na nche da so obi repeat wa nche da anya big deal bia mom edi say bia omo no nam kra na sa confirm be attack omo a wo betime decide say would bet me near conform nada. Any issue, Momo. They will still go ahead and marry you. Ghana haya asem ye bisi
Okay, remember. Asemi bisi wo Ghana ha ya. Nipa ni ye ni petit trubi. Obebi. Hey, ye din. Ye nka wi asem na. Yeah, mama kan jo Ghana ha. Uyi Martin 5 ye rape your mother. That is the truth. Yes. But the woman say obu hon man ne de ye nkwala brem. Obu ha onyi ye, obu hon kra wo ye pani o. Bu akra sofo pani bi onim no. Ba se de ade ni si ye no. Okoka kire obi a ono no enye bibia osuro stigma na. E wo ho no enye yi no. The Stigma na ye beka say we are ye papa ye rape ni. Na me anya wadon kra papa nipa no kra wo hepatitis. Asan dia san. O dia san. Mama su ni kunu etumi kata ade we so. Emma ni pie mu Emma nyame ma ne saso mebi bogu ye Emma anya sema ba ya anka ye yantimpo se bibi sei esiye minim ba ma bi nso a woni ne wife anka obe wa ne nante ye bibi sei ya na si wo mu na oba ne pe mu kan be o se enya hwe mi ankasa mehwe me wa wo ma me din ato abofra ne so ne nada woni na ye bi pen the only nada and the anya dio said the only one some of where you soon was yaw but me enye easy but Felisa yana man suban so ka ho 100 it na make us a new credit or baby or no but kwala no ba ji o ma hwe mami mo nyo mo hwe o baby wo ba se o me bi o mo pem na ye den na be di de gwa de ni refi so nka ho se na age ne hwe na ni be hu kra ye ne papa nto age ne hwe na ye den but mema bebre kra ware apemfo forget ho me see yanka ye kwakọ ye DNA test o Ghana ne ye hwe aware from ma eye mema but the only the omu no say no hwe nkwala na nu ahwe papa no me say de me nyina asemi ku me kwa de nkwala no ma anseme but wo na akwala bi wa hwe ni ti na hwe papa no hu se de bi akwala we ni hu fedodro e wo fia na social media na obi di bibi betu o say we ba o say me de me ba kwa jisika na papa yes say Ghana ban na akufado na nsenya na akufado na say obebe bi a wo ma 5 oba obema oska na de akoye adwuma enti papa bi ti awa adwuma e wa no fa ne girlfriends ho no koje ni mami ni odi be fie oba no na de matre na wo fie no so eni ho e na obuza na yire se nkwala ne we no se na odwin so ngwa na ate anazo ozo mbaba be fa mu ejo anu afefia angaje se wakoji 3 na obeka te ne basa enye hwe we odi scan na eba te ne yire mane ni nye ejo ba na ne de 3 no no so ji se one ne yire awuru se ne nyina anya ne dia 3 ni nyina akọ no se na nkwala no we se na adwen so ngwa na ate announcement om so papa be form enti no enti se ayenye hwe ade ma se bibi se sia yenka anama yenka abenti wa se ono owo personal experience bi abna experience yenti na person obemu brana ka bibi kire yen and then dipa no orepi wodru he level ben what was your ecstasy level when ije nso bi wa o be repi wa me wo despite media ye program bi ono bada na so those times ma obi the story by oba o say oni ni kun kwa afuom na be ma bi twa won afuom ni kun do no ko pay the other side of the afuo no na be ma bi beto share no so e repeat no o se oni ni kun tena nyina ne ho maada papa ni repeat no mo ho ofeli rape no enti papa ni repeat ni wi a okoye no papa ni rape ni ma ne ho oba no ho eba even though na e rape no papa ni yade ne fine enti o se sorry no o hwe rapist papa no dwen se obeche no but ono to say onche no but of hwe no na wa ye bi aka ho but on it enti ona mi busa abana say tell me about the rape. Oh, me de na misa na me obe 16 17 all right because secondary school okay but na nya be ma ba ko penso me ma 9 and 9 one day no yes and omu nyina ache o omu nyina ne wo dai omu experience did you enjoy? Not at all.
Can you can smile anymore? Ebu a rep be on my own say fine. Where he has name. Mammy die. Number I no grow one or they will go for the papa. And the papa. It's the Obano or film. It's so painful. And almost real so your cassette, your ball gala. It says a secret, a man tell my head the rip. See, I see your ball gala. Na me headmaster cracked and ye bisana mean to me canokre. And they're very painful. But some of us meet Yomoka. Oh, backwe. Bacope. Oh, mamma comes from my brother, Bonsi, because that time I did yaw, na me dick castle. Two bro, Munia. At the end of the day, there been go for it, you know, so I could not go. Yaw, ma'am, fat is you, and my for Bibia. It's mammy and easy. Or ban or film, papa. Film. Hey, I remember the brave Honoma, Obey the baby, a general, none part of Bonnie be a wire credit in a cheap. Ubika story of a guy be a see or call. No could score could food be a baby or call him girl be no girl no war ye. On a girl new woo see drew baby, Omoka, and I just say, I a student a wow. No person a bush for being so wow. Not enough for planning. You see, or call so cos again, or Jenny Banty said your dear colony diagro, and no more girl Nisica so uncle to drinks embryo. Girl no buy now neho, na ne banon so in neho. To only wife now, or drink sending or the aqualano echo. Or hear boy now whom to say be a more the aqualanico and chiaba. I'm going to boy now, or man who boy. Ye way no be quack sense you, a woman burim. Will be a brand swat, or more the aqualana too. Ekwa kwalano Tinese senipa adwen enyinsen bone osi enyinsen akono nyinsen bone na bone enyinsen ewu owo na so awo owo ti ade bi wo ho no ma wo hya ase nkiti one namfo wo be hu anu a graduate into a rapist ankasa na rape nso de any prison eye namfofo ayese ko tire the press up no ba all means ho na be ko akuri etu ye bibia na wadwen hu ye oba no meka che ne se ebe na dru so bi pem no waka onka che ne kun Bible says because I be tormenting the cry. Ohina kuma kro nyankopon sem. Ommom paye ohun na sofo on confine di wo mu. No won ne mom paye. No nya gidie se nyankopon de ne nsa beka be ma na koma. Ama asem no be ma na gie adi. My foolish case. Abofra na ombe kata so obi ntibi. Sawo. Ai. Ono so suro set ni kun kwati. No kwasem ni ye wo mema bi wo hon ma ebe mema won. Obi ana ne temperament. Se nyame ya wadom ne se okohia temperament na omohwe mfa omo ho ne bia omo na omo kasa te se de mo kasa yi so easy for them to say ni oh e sheda anya big deal oh me dey achew but your temperament bi ho no ma o ya here to the extent so on person obi bo e be hwe na yere nanim na nkantom so ne nada o eti so obi hu e na bi so ha ye obi ho na ntirim na di dem dada no nam the thought of him thinking say obi ni wehia one you kept it away ebiem akwala abem eti obi kasa nya brochire ya me ba be fa wi ya wa hu say aha de do or die ya nka obi pi so for mama oba no nya dan kan dia baby edru dia was hoka there was hoka say abnaka say ohini bia akuma edewrade nsem onfa nche nyamensa esanso odi wa de hye nyamensa ense anasa enyira eye dan ya ehuru akoma ni huru kosoro a se wrade de nsa kan ebejo ama na tumi adane nani akase se enye wonfom so dia ene na mesomu sa basa wankan eye de ade ni ba be pie enungu ase eya ba sutro na abe no onye ne preko no fan she wrade nsa sempo se be ma no adane na chi de mana wa ye na afemu die waye na afemu die nipa bia bisa be ma na sei na siye na onfa kukurudro nante ewrade bedi na semana ye hwe Ghana ha no mo a wo aware ase kura na aware papa mpo de gu na ye nsem bibiri na we de wo de rape me kan ele ase de hiti nipa bibiri ntimi kan rape cases na the stigma
attached to it. You remember being so hard, ma no kura nya asɛm no ntimi nsen ne tim no go ntimi nkipi. Sa. Obetu enu no akɔbɔ na busuafo ama na no wabɔ ne sister bi ama na wabɔ ne nua bi ama na wabɔ ne maame bi ama ne. Asam ba akopɛ no bi kura ɔno bɛya ntimi nso ano. Bɛma bi nso betimi aka kyerɛ sɛ megye mu o. Ɛso ɔne wɔ hɔ a obehu ana wɔ twempena. Obaka kyerɛ sɛ wo kura oni obi kura da kura de awa ba mu so kura magye. Do you think say good enough ana so bekana abi sana so for my make no credit ba kope yes so beka no credit ba ma dream ba konso ne say enye right say e bi obefre nipa bebre abetini obi wo ha obi ade ko ya say bia ne yiri ko susu third person betibi ebia na eye mu mienu nko a homachi bi wa bo ho pa ye nyina wi wa fe na homachi bi wa bu nkotodwe wa kan no kra nyina se enu achi na se still la o si on ti ase a ansa na wa ma third person abem ke so no an kan kire no direct na so no an kan se be ma na se on ti ase a ansa na o mo bi abem so for me also o feel say so sa say the nyina ka say from beginning na went to me and because beginning na ko wakonya bebre wo ho na ye hwe o say obede no wachi nipa na oye sa was about to say nipa na o ma na atwa no ahwe ni din say gawe ah Mr. Wanchi no kura nipa kura yes ani din anim on fa ne hu ni sa da say innocent person ti ho no ma woni ni kasa bia nsie no hye ne dem no ato ahye ne so akodi ni sa boni we na nyame boni nyina ye di nyina wasase so no ye femu wasase so ansa na akoto ato ho enti be nya wa adwene say because they say asa wo hyebre kwa ye papa kwa na wa ye what ma wo wan kasa wasasa wo hyebre e na wo det wo say wa jije no me e de ato so because say no na adane obetumi ananti akwawade mu so anwo da enu na say adane wo hawo e de ato obi so say adane na dwendwe na wanre kra no e ba begu no say na mo wo so e na sade we na mo nto so feel say what to honom na de wa ye no wani age wo ho na hu na wo di da obi wo mu ni ade a me mo no say sad down ni na be dane hawa to abrabo so say ana so hu ye de ne da wanim e twen nto no wan hwo eno kra de mo hwe chiri kwan kra e do fele so obi a repi obi da di pa na hu na onko kan na Debi untimi ohu na onko confess untimi kana me the beginning na ka me first nko hospital kra eno ko check is ane ma no na kanu nko onyem kra nko be den ko be hu ama nko hu se den kantentem na but e bia se na de ni si ye no ntem ma na dwene nyina eye basa che se no so ba me so me wonwo nyankopon bible so se nyame na mama I mean, so rapi keke so what the but my baby baby. Ego be ya ase no dia. Nyame na mama na rape so already. Wa ma only na Yakuba ma abofo atike no correct. Won say watra bro obi ni gu so ti wanu ma. O ma ya dia ya ai bama. Obi ko rape keke na abofo anti say o ma say abofo ma say isi jifo. Baby ese so edum light on bedum. Baby so almost. Obi no be dance so na abofo akotike yes. Asemu. Ni pen ni damare ho girl isu abofo akotike yes. What? Mama say easy jifo. There be on bedum light or baby ese say edum light. And then to avoid bibisa no say ye repi obi a on your board Umra Hospital. Yeah. Enko hu doctor. Because doctor not to ono so aswe oath of secrecy say what man the patient patient confidentiality yeah out into so or company at least some test that one between man ECP ni adhere to avoid all those things so what's now na fe adhere ni kopie sa na say ebe ha adwene ebe ha that ECP ni eden emergency contraception pill ne way you swatch unim din because onye nurse. Oh man, me no me are trained by PPAG. Oh okay. See abortion human dey why ya brain. Yeah counseling. Yeah counseling. Okay. Because they can abortion here preoccupy wa boy. Why ya you nim say nipa ni life is at stake. Okay. It's abortion so go for your Ghana nyina here. Has stake people. Ebetimi aha. Topic. Okay.
you seriously about it. Because rape day is saying kebeti me am na free one man. Na me so na me get me dia ni. Na ho no so na go yi akeye. Ba se nyame so na nyame wo ho kwan na make. Se na nyame wo ho kwan se enko betimi decide say mom such case baba for antike yes. When na ho na ko ye. Kwala bi sa so ebi wa na nyame nim de ode ne beye o. Ho na so say betimi abo arefia wo kra emba wadwumi se obeyi sakla ne gu. Sister ampa yen ka sem no mo obi ama ye ni abofo go enya problem. Where nyame peto de ya sare wo mo obi akoshe mas aba be repi obi say. The first time I was saying ko ya. Want to mean control bia no. Now say ko hospital. Na ke tumi boan na ka de be ye akwansi bia ni sa ne man nyina no. But ko hospital later no hu so onyem no. One contempt. Yenhwe o me pa cho yenhwe asesi ani kun no say oba na bona mania. Yenhwe the likely situation e be see. Mama announce me phone line so that for yemre medofo me pa cho bremu ene nsem aye kan e very delicate pa. Say oba oni kun eja ne ho na ebe mo ne e ba be ware eja ne ho. Na ye ba be ye ne ho ade. Na wo hye ne dem. Na obema fufura abowura honom a wada na wale na hwe but those times so same we say na tell o first pa obi da honom abo ho na obi ne nda o ye area say that me t yes is that road da ho na I said they ask sonson na moto no boda obi bi o ni na obi osonson pani no abeje ho aboso stand your pants enti yen hwe say edi na be ma no so obetwen sesi ya oba ya obi akoto ahye ne yire so oba na wo be oba ne ntimi mo be ma na mane se wono no obi na anye mo no oba ne de onim sesi ya be ma no wabruchiri oba be fa ne yire akọ say the America for ammonium mate na je say oye DNA test to prove say akwala na ye ono ane ba mpa sesi oba no so ngujim aha ansa na obeka obebo amane ana say onye ten. Number no 0302216561 and 0302216562 0268499347 medo for frame asem na abeto ho no eyedu timpacho frɛ a eraba no wotie na mpacho wonso ka ne nyina with all we na ankoye te sɛ de yenye reasonable anase yakoka ne ya na bibi anko yen because still untimi kan chiro bi agese me nko ha why I mean sure hello bemena if I say na ka say friend me dey papa yo me ka say fi come come say my bed any ha me ka say yo pa ya mpa cho me nti why we dey no ma boss no telephone na me sham dem me kan say ni aba no on kan kwenche on kan the be man so na odo ne ba no on can say no so ka say no po na so ka say won wa ni bi ma nyakopo be yi be ma for Friday am o na ko ere ama no bi ni nya ba no on kan kre enche be ma no na me province so tu nya ma mofo o ma mo ti compound house ni be say o go mo o jale a tu go mo di to me choma enye easy e wo say tete the best in your mom no na just pa ya be so che say mani bi to so dodo mani bi to eti memfa ntoma keke ntwa mu fa mesen because ebi ho kwa do bia no ntrama o ti bia bia se a o cool off o di to ni twa no a na just wa tore pa ya pa cho ye da se hello my Yenbo. Yes my darling pa cho te say you Say na say Adom Nkommo pa cho first na ka say friend Anyo ba ya mi ka sa friend man probi Nyankopon hira mu nyina se na mma ye good advices. Amen obaya pa cho me nti why nyanka me ka kire papa no e ka kire ne se ne sie na mi de mi ni makuma ko se man fa lechi ti mi ka kire no ne se ono adom ti se na mi dona fine then to see because of we obegina so e jaimia mi de mi ni nyam se mi ye ni boni e by mistake e ma fa ni oba ya hwe ade o fele se enema wo be pese wo be bona mane na o ja wo kra hawo
bɛrima ɔte aburokyire asɛm ne yɛka yi o nyɛ bɛrima ɔnhyɛ dan nyɛ adwuma papa bia o bɛrima ɔte aburokyire ɔma ne o dollars a wa ha wo dan anasisi akora wo si fie di ama wo ɔbaa wobɛka ne saa sɛ o gyaa me koraa ɛnyɛ easy mom ne nso no is better sɛ wobɛtwɛn saa wokɔdo aburokyire ne sɛ wokɔka ne sɛ ɔsan de woba Ghana ba wo me secret deɛ ɛni baabi a one day awo wankasa wan bi man kan kyerɛ na obi abɔnten bi bɛka kyerɛ no oh anasa ɔmkɔyɛ saa di abɔnten ni ɔbɛka deɛ na gyesɛ nipa no ɔrepi hɛ na ne ɔka wie ya ne akyɛ okay so wan kan kyerɛ no ne so ɔmkɔyɛ we test no ne so ɔmo sɛ papa na nyɛ ne ba no sɛ ɛno deɛ no korɛ ne nyinaa ka wo ne atia no me deɛ questions na me busebuze wo no mom be your west enti ɔnka no korɛ no ɔn so far open me out no problem so tima say there no ya funny sa ne so ntia sense ne se we yin sa no wo hu se na wo be for like oba me da asenya me hira papa emema nyina anya ready emma be keka no korɛ mo amutie ni nyina munya ready ye keka kyerɛ mo ko he no man sesam anim hello bebe na baje first na aka se free Medindi ebo anasa rechom kasefu bubu asa egbeta. Yo, yabo mpacho yeti opa, why? Me pacho media ni se nko ba no waye mistake pa but nke chiro nka ntre be ma no. Na se ye me be ma no so a nke be me ya pa because the edu na ayedin. Into on country or Berman and San. Dabi Nabotre, Richmond will say, a woody anka be or yapa. A bear me yapa. But say, ya yapa, ye perceive whom. A yo power bit me the ache or banana and natsana, no way you were near a free swana. A bad thing, because my imagine say, a Jew say, maybe fan and untina. Or person catch them and DNA bear. And I reach one young aqualano so wo fie hono. So the channel cry who aqualane de bia and me more 3 1. Aqualane de met me a fan and say me ba. Met me a fan and so. It will be dream who say why ba. Met say and yame ba. Wa catch them say and yame ba. Remember in Fiadias how. Met me an American, met me a channel. Oh, met me a channel, but mean to me, sir, I am a bat. Oh, yen to so on. All right, you, Bemen, I say, why? Hello, Bemen, I'm Patrick Frost and I can for you. Patrick from Chinese man, because of fish. Yo, Chinese man, Patrick, me into why? Obano, why a mistake? Because oba de ohun ye din se be makura wa ho de ntumi be ma enti e wo se udwali wie ya ukora dem ane wo ye ne wo se utupun first ana mi madwin no mi gidi se oba no oni be ma no wo bibie dada because me enti ameka ni sa ne se unu yire kura wo dem na se ntokwaba na se oni ni koye bibi wodi e onda se den uso ni mu a obegi ne ho na wutu wo de wo mbre kwankru nu nten obi ni wutu de bibi ewi ansa na wani ba wo so se nipa no wa bibi ni ma ginu mi se bi a oni be ma no wo bibi e da na ena mu se be ma no so ba be fa no kwa bu kira kwa ewi ansa na e ya ne se e bi a o ka sa kire be ma na be ma no on tin ho ase. Ento de ofele say na oba no na bi one sa be ma na obe repi ni no obibi ye. Me madwin no because na je say wo ye be ma sa na wo bedwin. Wo say me ba je say say wo na wo ye oba ni ku na ka wo bedwin say oni oba ma ni obibi ye dada. Yes. All right. Eno so ehu. So obi a no wo bibi ye dada na wo ba je so she max ni ade de love ana o didi na ehu. Kwani be me na me dance. Why? Hello, good evening. Good evening, Bemena. Patrick Frost and I can say free. Patrick Frost, I can say free.
Medin de Poji, me frefia Salbochi, taxi driver. Poji. Bacho, you, my interview. Debia, Miti, mo program, we. Maybe I make us say, Yamina, where you must say, Momboa, na yen to free, never be a costume. Now, the anytime they are me plan say, my friend, I'm market news, me frefia me, I'm doing it at home. Asem na yeni aba na atu no kame nko a meka se onka no kwe nkyere no kunu no se na aba se waware no anya ne mpina na omo aso wa so de mu so ne na sefo ntisi ano. Hello meme na mi tie upa ntisi ano onka onyi nka no kwa nkyere no sanse no kwa de ba ko pe so onka no kwa ni wie na se be man say friends on penny bi mo ya me be di na asema ma no be man no so de no so ye point be man no so de no ye point akotija be me na ida se papa nyame sha why yo o na obi busa se de ade oba no na oda ho na ne ho afo dada oba adware wi a ode nsuo na hohoro ne ho oba se ye warm oba se nsuo da bia nse ho. There be some wada no, but who said the first time will be abedano? Tat Febes first 10 minutes no. Would that be the deep pow? And we'll be to make race you so 3 times one day. Hello, madam. Hello, madam. Yes, my darling. Pat your first and I got a friend. Casa Lebanon. It's me appear. Also got a friend. Asama Lebanon. All right, Pat your main to why? I saw me there, question. The donation no crab, but the mini about Kuba Kayan. My chuma dress is so cacrasse. They pass a young for. Oh, say, days a day. They say, they may say, they pass a bar over the soul. I could say, or no, ye did. Now one thing I could put in the panel. Ada binya sa na ye ka no ya wanka se o think o nani te no awie oba no nani be ban ho so no obi dan so ne ne da a nipa na bawura mu dada na oba a wada ho no mu naked yes o yi na taade ontimi ntien o tietie mu o so tietie mba na nipa na yire no mere de me kan se on kan kre na awurade mrem the boyfriend on you say but what was that man na bebre nyini. All right, women na me da say. Na je say wo de ohunu say obeba oba beda ho pa na obi awura mu ene ade. Na me bi say to de bia me so na pa me timbu sam go say ade na wo ta che me ana. It has been nimo me kai. Enti we wan we no so bi na be free ho a. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Obama. I'm Bajo first and I got something. I'm Casafi Legon. You, Brian, Bajo me into why? Bajo, we are somewhere there. Campus of Mecan say, so far as your banner dreams of Bayasana, I consider man, Yamit to me a dinner. To me, they come and conquer Mombo, Bemanamane. Nanka, Omunko DNA test Nivi. Omunko DNA test Nivi, that's a quadriga say, near Bamanaba. A friend no, why then? Only Bamano Aquadema Panicho, a Bunkuga Pancho Dimpia. One country. And no bit near then, Eddie. Mamma Musa, your DNA test and our results in Babano no collapse. So, Yanti say, yes, and then I had the results no ban. They couldn't cook room crown or Beffia, but no by no charging. Oh, my means a bit near Banessa. Oh, you need a bit near Banessa. A little bit of Banabam at the Bocom Pie, Boma Bomb Pie. Yamibet 9 century. Maybe a DNA says and going to improve. We say, century, and as a senior midday, be taught Nipano European. No, dear America, no Mumbecan and Numasam. You, women, I made us in Yamisha. Why? Then I some way, dear, somewhat a Huancasa. Obi so hello. Hello, Bemena, and then who's a member one every somebody do. Bemena about your first and I got a friend. Possibly to call me as a fish printers. Also, Odini day? Make us a fish printers. All right, Baka, but you meet you, why?
I'm say I 7 mood today. Mood pa by Diana Mebraba could be our friend. No, I can say like Obana Dawa 1 10 idea. My former pain, Nami or Baby or why it missy. Nami no Baby. I know I am a girlfriend. Aha. No, I am a girlfriend. Now or Daho, na say. Me pesa me nje bibi no so one pena me timi ta oda me kono wa me tima ye de me ye me wi bra onte me de ni bia onte enti timi si but the American say ayo ba ya say me aye too late too late say one can and them because so can and them can hear the best bebe na we dem pa cho me buso boy meme almost studio no me musa mom say aden Obama na eti say pen driver na. Oh serious. Wudi she ma na say jaman kitin ni bia rabandiri yi na sum. No, I'm serious. No cross na make. Na be me busa me nim so you serious. Me busa say me nim so Obama no so you serious. But serious Obama na serious ya kese ni bia na say kitin ni bi nti na wo kwa oba no want ya asa de be chen. Normal size. So the waka normal size say keto. That be. Fele u bruta yo obi wazi bi okay mami fa me last call na fi FNC hello bebe na on me last call and bajo first na ka se fin me bajo imanto ni achim sechere Emmanuel fi achim sechere Imanto esin kan Imanto yeah enu si eri ne debe na oti tomato sana one in Ghana mpa ngo Imanto yo Ibrahim ba jo mi ti wai me pa o chewo ni die se oba se be ma ba kwa tunu na ya na menyi te be ma ba ku pa be so ba mu so tunu na ya menyi o se wonyi ni se oba be ma ba ku betimi ato oba emona ene die bia wa buru eje se oba na bu nti se be ma ne mienu miensa o metimi ato oba mu na uda dem no abai wa na mu agu wa na mom dia wo kan de wadwe nkyere but oba da nipa da na se bible kwa kasa anaju de su abadan sa abre no otanfo di uboni enti se obi oda wada ja ho te se woni wufo yepe enti woni hu control sa nipa no nim se wo ba na wo se me da me ho so but oba wada naked de na be ma ba na se oti nani na be ma de ne be ma wura na se a oda ho flata anya nwanwa sa I don't think se obe empo so ba be ma ba ko betimi apagya wo ba apagya no nyese oba na oba ne na mo betimi apagya de na koto ne mpa so ana se ko de na koto fam aso ne nsamienu na ne nsamienu de be ma ba ko de ne nsa ba ko be so oba nsamienu akone tite ade ni kotodwe asisi ne na mienu so ade ne na ne nsa ba ko abie na he mo penetrate the pen drive. What are you talking about? The entire mikata no say mprembe breno you said they can for be kind when we yiri kura wo na wo kono hu na so ma wo kwa ya edin so wo yiri no nim de obetimi aye mo be prepare sana ana wo yiri no so ya wo yiri antu mpese obe force no but if a man wants to force a woman ono an yiri o obetimi afo it depend oba bi wo ho obetimi abo eno wo ho but you wo maybe wo ho no oba ya oba wo de de se ntu be ma na abrochire no na yemfa no nkwa won pen baby mfa wo se abrochire ne yemfa no nkwa onka no kure no pen baby mfa papa we you Imantos oze abrochire ne yemfa no nkwa onka no kure no pen baby mfa yo bai ma me da senya mi sha papa and then somewhere you can ha no de yema studio na afidi ento so every anu so for mama and some he said the kika ni nyina obi a de na obi a se onka nkyere be ma no
oba won se mema ne kasa no first mema no mo ba beginning de obi an se ka kire no baba ko ye bodo se me mo de comment ase mo sa we kra de o se enya no kreda se mema ba ko ebetimi arepi wa wo da ho no wo da ho sa ye den ti we nyina che se na enya easy so obeti aka ana so obi an so ne ni ku ti ana so ne boyfriend onim nipa ne suban bema bi wo ho no ma won fa de enche mimi say me kai say bi share mirror for no na time stories bi ya na bebe bayasi wo ho no ma oni ku wo ho no na bi am robbers aba na bi opeso no hia na nti oni ne beda na wa save you ku na me ku ka che me plane say obi aba so bi ku mani nkume oh yeah what's it mani nkume what I say o do ho ko nipa no na o da wi a mentime no ntra biem mani nkume because me I can't just imagine say obi foforo ni ube hia na say mema bebo gala because of me na me say me ba be waro me nwaro it mani nkume so eno ye be maybe na dwen o aha if it so happens to say nipa no so hwe na dwen ti sa how do you tell such a man say I've been raped, I couldn't tell you, and then we had a baby and I posed that baby as your son na afena many aba me hosna say ni humemabo do you think say bit me see mo de mo man mo last words na fit you na yen so ade asem we ya kan e bi esi asofo bi awakosra na membe obi ni niku e do akosra omkokodu ha se pe na am Roberts for to share wo so e no musa say wo ye sofo mo say I me ye sofo enti no omoma ne mess mo say hwe wo adwuma bi ye maye sesi ana oba no one ne beda one ne dade amejam amanako what be osofo ne hwan na osofo ne member ono ne no ane che member na ni ku gina ho no ni kuru gina ho osofo no ne member ne na osofo ne na kwaposra obi ne yere e na am Roberts for atwa show mo so e no mo se sanete de osofo no ene friend say ne member ne da etu gina wo so na minyimu aye ne say enti e ba sa ne say friend no sofo no munye sure say sofo no na pe am Roberts iba ye sofo ne no ba ne dai ba ne be matimi so sore ye anu so na ye mi hu no me so me busa the same question say you so bu say me busa the same question say you say etu okresi wo so e be den na be but enti mi ye din but otimi ne die and open so otimi bu ni mu dwe sofo no ka am Roberts ne ho sofo ka am Roberts ne ho be shrink kwa beira true so otimi gina ho no ho enso esi ema so no so afa hinsa and na ba ne ko ni so say hinsa we don't ntimi nkura ye ko ni ekoyi free ho na ye nye free ade kakra betimi aka ne say ema wo se ye hwe ye ho so ye se ya hwe ye pa na wo se ye hwe ye ho ye pa se na ma me ka se ukosha wo dem ma se ne tie bia tum onko na wonim se wo ti fi te dem ho no mo a emebie bia wo pono sa obi akakra obi de kokoko obi adenyo obi na kokoko wo kwa wo be nyina no wo kwa wo be nyina no obi hwew wo de wo adwene bia ne wutiri mo but obi hwew enti ade bia wo ye bia no so wo ye careful no one kwa nkoto how we ye te same because we no ebetimi agu na ware obi okoka sesi a ebetimi agu na ware ebi won so okoka so ne nyame aboa no na chese wetimi ayede asevi na ware na ma na adwem so aye ne fine sesi a wontimi nkan no eyade e da no so odwene ho so ti ase comment na brabo sesi enti ni sesi a na ma ne yesra mweti fa mutie ye obi an hwe ne ho so yie on hwe ne ho so yie ebe boaye mame wo last words na yi me so if you tell me betu me nyamba no say agro a ye ni mbema die e wo se ye hwe no so yie adane say me wo shop ana ko bi buy say obetu ejo madam wallahi talai we are fine what u wale so mami kwanya me no be ye papa ese ni suba nya de ku jaja gozo onim se we oba warefo but odinyansa kwan say ka se na tu kwanya ende ono be ye nti wo sa no se bia ende ade na wo ye sa na oni di ago obefa o serious nipa sa no oni ni didi agro oni
onyawa obeka otafrewa nti e wo se ehwe hu so ye wo mmemagro ene titiri ma na me de emma abadista omo hu ma na omo pen mema omo woskanti hu obi otika mu bia na otu atare ohu bia na otika mu na hwe mema bebre omo de ma omo de mu giskadro ebu ha okundi wonku ode wumbu kodada obu ho no ma ode unipadua ni nyina akonti aware ye wonware bu ha obe ware ba wonwo ebi ho no ma tese ode ubi bi papa bi nyansa papa bi ani ho no ma be firi utiri mu aba obi ho kura na wa ye won in such a way say ade ko ode ahye ho ana say wa de ko waje ode ko no ode ko ye waduru sa onim mema be deda saa eti demo a woni mema e da no na ni sika eba eti ma mu hwe mu hu so yie wo mo feel sex say adani game no na no me de article bit to me Instagram page mpacho ko mami gold and I say official mami ebo esido a okọ hono ma obehu on Instagram je say me too crofofo no na bi nim so said yen woni bra ye bra woni bra ye wa wia so woni madwuma ye fam no nioma bra ye bra nka mo nka nchen say ye nyan sa nioma no ne anye sa de na ebe de ne yedidi mami nka che wo ye huhu ni a wasoro na wasei a eno na abeche Bible say wade nyina ho kwa nyina na fata wo de wo dwi say wo ye ne ne no obi abrechen wo me maton menkenda maton wache da maton bode da maton ayi maton carrot aha me nua na ebobo nyina aka ho maton carrot da my hairdresser esiesi aye from akọ Bible uni adwuma where are you coming from they be come say tell me your story and I might be able to tell you say we lazy so when you lazy then you can make it and yes I tell me your story and I'll tell you something I might not be able to give you financial help but me so make me story dey akira wo na ma kira me struggles na timi aboa wo mo apagya enye wo so obi edi ya na nche se dipa no ye bo no free sro ye nyina ye ya bre for still ye mra wie ye bre but ade a wo pe no e bia wo pe quick money and you want to sleep with every money in order for you to get the money but obi so hon ma won pe quick money wo pe the slow way the hard way but decent na dachi kakra bi obenya bia no wanko su ansa na wadi enti ma ye mo ye ho so ne pe bibi ye na ma kwadwofo wo system ni mu dodo I'm using what I have to get what I want and men will come and they will use you anyhow they want bema bebre wo hono ma omni omo yire no moda omo fa omo to o wo to ene kwanda wo so dwen so wo yin styles obewi wo to a mo abo pampas na busa ho se wo bedi be 35 40 no na sa abre no na wo to kwan ayese hu na na yire de no still intact no na yire da so te ho na ka jo se bema beja na yire papa bi kwa abefa wo refraf wo de jeja ahoma mema na obi ko kan mayire mu ho atena social media e twa na da pa last words enfanko nyamisha wati efutuo papa say de wine ne benya ne meka chemi nuano ma ne say wo ti fie wo nko a ana wo obi na wo ho a to pomu wure matum I can say me try me nua baye nso no wawure mu nti me da kakra wo se maybe wo kro mo sheda set trap yes wo se be maybe tin dem no sheda so kane asi ne dem ho no wayi ne ho no ayese de wo sa onim se o entai se be ma ko because onim so obi hwe no onim so obi hwe no of friend onim so obi friend hwe no na nya be fu a be frɛ no enu ana abetena so ayeden edi nti yen hwe ye hu ye wo dan so a bomodi aya ye mutu kakra embutu o da butu ho ena yaya batu butu so eno so na hu sadia no mo amoto agese tu bubu atimi yi round na ese fufo ba ti ye wo security butu ye wo de ni betumi esie ebesie o de oni bebe be ogwa na eyize oba se wuru na yes se bia ni mo de ni pa no ba ya na chi wa obi so kan se bi meye me de o se mo amote compound houses no wonim so body type woni wo body te sabran tiri wanom so for maame nom Abigail nom otososo hwe me se dan kodware no hu se papa ipe manti de ohin David kura na oyin okogina nsoro eyi no me se dan fanto me bi mo mu obi okodware on pepa ne hu no se dan de ntoma na kata na ntoma na tire body no na ta ne ho etu mo se ne nsuo no ne nsuo no wone na sesa no wa se dan ye ne tu sei obi so ha odware wi a baby okogina no se bi ha mo se nsuo ni free form eti baby okosa nsuo no hu se mema ne butu o ma yi so na ge ya se da butu ho no mo na o se nsuo ye free ho no mo ase we invite no na obe yo ho adwuma
positive okura wo na eso otua ne ka ogo she bathroom obi ko she bathroom a on to mu da no she da bie pon no wo ko pie ne so pe o say obo wa you esa be ma so de ohun a wo behu obeba so abe ye so afele eno na hwe shine tie nyina o se ma me de me namu anu me fie hoyi guys yi omo yi mi sa if shine say guys omo yi mi sa eno na ayikum tata be ka jo so say o Kristo ni be hwe asem pranso na say o hwe me ase ba kwa akansia o say o hwe me ase ba o ka jire guy bi say guy ne hwe na ase ba kwa akansia enti ono no yes because yes o Kristo ni be hwe asem pranso enti still our sis to go but I want to hear you Abraham, but of our last words, Brana for Yonko, me refuse out. Men so make catch it at you for say. Yamem Fasa, my name say, Yenuano ma, obi repiwa, and terms co hospital. But wo ye rape you no kind day. A chair and some meeting me a can also a chair and some out me a can. Then I just will be a can be. No. So on to me country be at least on hospital. Say Yariaba, Okwa, at least you better check you. So one has a HIV status. We are negative. Yabema unro. Sabaya prophylaxis. Sabaya imponipani. But Nipano Casano ness. Our HIV for. It's only soon him so HIV so I'm ferry. Behume. Na me fanema could the next at June. Neja was spreading a rough. And the HIV in Kumnipa. Ebekumu cry, bet me kunda. After 20 years, the Kunyari because one alcohol. Senya one alcohol, the Ayenku. It is all will be a mammy, a boy, my number, na me boy. Frame, na me found my sister, no, nurse, no. Now, ma will drunk a crank, a crowd, bet me, I'll bet me the shower, baby. No, I just said the motive baby won't come on. No, I do with the moon row. Man, you're very go to any answer fire, because I will be because yes, this time, one who's we are. We try to call with Jabina ways, or HIV in a brusso, Obeja with Jamobiabe for Anna. The number, na me boy, 0207 939870 0207 939870. Nyame Adom Achimota Forest. Yempai Bono. Ye coming Saturday Basum Pacho baby I will be a brebi oba be bompaye na fajo waware fesisi ufi wa suba boni bi yenko yare bi ni ade entutu unya se wankasa oni nyame ko di nkita ho je se mame me ana medi ano medi animu ayeko enchen so me ordination so eba so ye be wode ni me Reverend Minister Papa edru ha mo amutie mi nyina mo nyina beko bi Reverend Mami God so enche kora Ami sha so je bra ko hwe e frame mami ebuesie du mabo afo eye mami esi papa bi wono esoso ya se madwumedi ni ko yi ansana na bedi de se ade o yo ba o da wa wase afo ama obi bewura mu a wonte so te eni ade ansana shine say mami bidi yi mi mazi aka metre nyami sha so je bra hwe benefo etie nyina nyami o nhira mu nyina so mami nyami nhira o Abi also chia my husband. Yes. Mr. Prince. Yeah. Bra Prince here chiao. As of mommy soft one this so here chiao. Just make sure many potent for you na. Prophetess Faustina. Jamina. Any new kunu Pastor Eric. All right. Also chia Abi then. Abi or CP. Okay. Mommy. Also chia Manina minso munine. All right. Oh, Michia. Me also me my husband. And I am coming. Why? I am coming. By fire, by fire, by thunder. Next week, you better answer about Yami Shapa. Sir Odoba wa fontemo a oba no de sibi herbal soap e extra senu krunantini